fafatisina Galuega 𝚗𝗚𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗚 𝚘𝚒𝚙𝚢𝗵𝚜
Ia, ele tua nei tu lao le fiafi. Ia o le tatou por kalame masani nei ia fiafi taitasi peo na masani. Ia ua whaingoa ina. O le Manai o le manawa o ngā ruenga. Ia ele ia mataina la le tatou por kalame ma le tatou whasoa nei tu lao le fiafi. Se o tatou a mata mua I se te talo. Ia, i o vaile tua no matou tama. Ia foi atu pele vi inga o le fa manu ma le fa ne tanga I lau fio. Ia ina ia vi ai oe ma fa manu ina ai oe ma fa ne ina ai oe. Ia ile nei tu la o le aso fa taita ma I lau tausinga o lau puipuinga ma lau leo leonga I lo mato ola. Leo mato aulia mai ai le nei tu la o le aso. A o lo ia te mato pele ola male manawa fa soa mai lea e lau fio. Ia matu avi ia oe ia ma fa manuina o lo suafa ia ile nei tu la o le fiafi tama ia o sauni o te tautalangia la upu nei fiafi tama ia o se ngaluenga e faia fua pe au noa malau fio pe au noa malau nganga pa ia pe au noa malau so swani na wa o le upu lau fio ile o se upu si tangata o le ala le ua mua ai o na ututalo mavala awa e lau fio I lo no fani I le nei lava I tua so tama ia liu walo mai o fonga ma e talia mai la utatalo I nei ia fiafi tatalo fa tawa nau I le feso so ani sili mai la fio tama ia awina mai lo nganga pa ia fetalai e moli o la upu ai o finangalo maloto lo nu o tangata ai mai se o e ka le sia pa ia I le fiafi nei tama tau lava ina ia fa nga mai le leo o le ngutu fa nga I fo le lau lo faiga o tangata e fai ma la va o lo finangalo ia I le afiafi nei tama o talo
e lau whaunga o le whaunga le solo ai leo whealuolo i solo e pei o se leo na tangi le whaunga lea e whasauloto ai i matou i le afiafi nei le whaunga le na tia tangata i la loifo tafu e o lo sātau ai ali pea lau o fio i le whasoa ina o lau upu ia i le afiafi nei tama ia aluatu ma le mana lau upu nei afiafi ia ai ina ma manu malo ina se anganga mo lo malo ai o le sili o ia mea ia wha malo si ai le tino ke viso ina ia tupu pea lo matou whatuatua e ala i le longo ina o lau upu lo matou tua ia le afiafi nei ia whamanuia mai lau fio i le nei afiafi amataina e lau fio whaiwina e lau fio amaya i o whapea i wholava o au o le au auna e leo ai matuavi i ai oe ma whamanuina ai oe nei masouna se o atu i le whaavau lau lo suafa pa ia lo suafa mamalu e maualunga e lau tele e loloto le suafa leo lo tumu i le alofa ma le alofa muti wale le suafa leo lo mato wali i oi e so ke riso ua o te talo ma wala au atu ene amene ma amen ia i ele tu nei tu la le aso ina ua tatou au ia whaatasi meile nei tu la fiafi ia i le alofa ma le anga le lei o le tua whaatalo whatua i la i pa ia o le whaasausau Samoa nei tu la le aso ia mese o lau tapo inga Samoa mai maota malawa ia i le nei tu la le fiafi o pa ia mau sa mau whaingta ia o le ale toyo o la maise leo o po kalame au mai le pa ia na fua i pa ia ma ia e whaatalo whatua i le nei o nanga Global Kingdom TV channel ia i lau whaasausau Samoa ia i le nei tu la ia ole fiafi ia matuavi ia le tua malo so fu manuia malo le langi mama ia i lau tapo inga Samoa ia i le nei tu la le fiafi to fia fatalo fat foi le au fainga lunga pa ia le tua o lo fa pena ona fa faile le malu ia i tulu inga uma hau tia nei ia fa pe ia tafa fio nei lalurangi o lo fa pena ona au mawai mata se ai ia alo matama fana o Samoa no le tala inga le tala lei o le malo le tua ia fatalo fatu ia te o le tangata o le tua ia malofa le tua ia i le nei tu la le aso malo le on sai malo le fatu toa malo talo ia ona o se manuia ia o sio watu nu pele o Samoa ia fatalo fatu tino ke riso le pa ia le au pele uso matua fa fine le au fatu toa uma ia i le nei tu la fiafi malo so i fu manuia wo ma pa angal propo ia i tulu in uma o le nei la rolangi o fea o ia fioi ma e la laima e sa ili malo i nei a fiafi ma nei tu aso ia fatalo fatu ia te oele pele ia i le nei tu la o le fiafi ia mi se fo i la tau o lo whapena ona fea ngai ei ma le fatu ainga i tutonu o ainga mai maota malawa ia fatalo fatu ia te oe ia ona o lau tautua matavela ele ngata o le nei aso ia a o aso o malawa o lo fea ngai ei oe matiute ia ua le tausinga ia o le ainga ia male whainga lea o le fatu ainga tausi e pe ona ei aso uma ia maloso i manuia malo langi ma au whainga runga pa ia le tua pa pea le mamalo si o tātua tunu tino keriso wompa anga ropo ia maise ia nisi o lo whapena ainga o lo fia pea ia e lango ina nei au nanga ia i nei tu la o le aso ia whamalulu atu ona ua le no foia no fo tavita ona lo ieni tu ngia le sunga le whatonu pasta Mike Pureta ia o le ala le ua le pa au mai fo nei tu la ia ai whatamisia lau tutalo ina ia wave ona mai a fo tu ngia le sunga le whatonu ia ai toi mau fo i le avano e toi whatasi mai ai ia e whapena ona tau so whatasi ia le atola au le tua ia mawhaia le fina ngalo le tua ia o se whatalofa lea o se whawheiloa i nei tu la le whewhi ele manatu ia lewa tele ina Magava ia Galuega si o tātou watunu le nei tu la le whewhi a lewa toe se fulu ma le fitu minute o na tā leo le whai le whewhi i nei New Zealand i o Kilani ia
mo le toila le nga fa tele ia ila to sa seu nei ta au se au nga luenga le o tali usau nga le mo tu ma o malawa le fautuanga nei por kalam ia tautuana ma o elo usau nga le mo fai malia lo sa ia le wai le manuia fe au nga luenga le ia so ona o le tausinga ma le puipuinga ia lo tatu tapa au le langi ia e foi nisi wa nga ia tu I fai nga luenga e nisi lawa mata nei taimi e foi nisi nai lungo le ala e a mata I le fa lima ono e taimi fa fia ia o le fautuanga la vetas tautua na ma oi ia lo saunga le mu I lungo le ala ia e mais foi matua o lungo le ala nei taimi wale a mia le o alo mafa na mai onga ia o le fautuanga lava nei tasi globo fa ta auto atu mo fa ta tia tu I o tafa tautua na ma oi lo sao ngale mu ia ili nei fiafi ele ngata o lava mo walo ia o saunga le mu o lesi o uso le te lua to lua ia I lunga o le ala tele ia ili nei tu la le fiafi ia fai malia ro sa ia malanga ia male tu nei tu la le fiafi ia nga ia tu mauta malawa nga ia tu I fai nga luenga ai me se fo I la to o lo I lunga o le ala a wale a mi o alo mafana ia ili nei tu la le fiafi ia tautua na ma oilo saunga le mu ai tatou tele ia mata la mata to wanga I le tatou tusi mare tatou whamalosi le fiafine e toi fia mo moli atu ia le whaafitai tele ia tatou sponsors ia o ne nawe lungo o tatou screen ia company o nisi o 𝚗𝗚𝚙𝚢𝚑 ia ma se foi au auna le atu o lo whapena ona tutu mai lo latou tau au mai foi se so soani se tulo ia wale nei o unanga nei ministry ia o le tala ina lea ma falau tele ina pea lea o le malo o le tua ia le tatalo ia matua whamanuia atu le tua ia to pisingisima company ia masele ia 𝚗𝗚𝚙𝚢𝚑 ia mase ia o au na le tua mo lato fale tua ia o lo lango ina le nei ala leo man nei ala ata ia man nei foi ministry le tatalo ia whamanuia tele le tua ia I o tau business mai se o le 𝚗𝗚𝚙𝚢𝚑 ma au na le tua ia ina nei ia fiafi ia e manatu o le tatou wanga isa o lo le tatou fasoa nei fiafi o le a maua se fasoa I le tusi leo Esekielu lon mata upu e tolu o le fai upu la mua e whaangata mai le foi upu e lua se fulu malefitu e va aila ia I le mata upu le pole chapter le e lua se fulu malefiku o verses ia au leo le a tamu fai atu le fasoa I nei fiafi ia a tatou o le lufu fitu ia le tua a tatou le o foi le lufu fitu o fese mea o le angata ai ia o le mea na o le angata ai sisi taimi ia o mai foi le fai watu ia a anga le mele tua nei fiafi o le a tamu fai foi le e fasoa tu foi le ingi mea ta ua le kokongo le chapter mea na tutupu le whamatala mai e le chapter I le kusi leo Esekielu po le profeta leo o Esekielu I longa maka upu le tolu e maka mai le ves mua e whangata I le vese luas fulu marifitu se I o whaitau atua mua foi upu I e fitu le vaenga mua le leo o kango foi lea whata oto I le kusi ina I a whawhaingo fie foi lea I lau whasoa I mea I tutupu I ma whawhaingo fie foi ona malama ia le au fatutua ma le tino ke wiso ngei fia ia ma tatou maua ise melele ia ma atonu e vaveinga umarika ko le tusi leo ona tatou mata I ma whaalongolongo I le fiafini nei ia ai le o ia tea se atotoa o le ase mea ua whailoa mai le tua ia tea nei fiafi ia o le mea na le lau whasoa atuai ia ai anga le leile anga pa I o le tua ma e tango foi o e whaitau le fiafi nei masisi kaimi e ke avangoa ia e whailoa tu foi la e le tua ia se mea le mwhaingo iloa pau leo se mea leo whailoa mai e le anga pa ia le fiafi nei le lau momoli e tu ia te oe o se kaimi pe o whaia tango foi le o e whaitau a se I wha manuia I fo le tua ia I lo loto malo nganga se kaimi e ke whaikaua wai le ala lau whaitau a mo tua ia vese se ia fitu leo o
kango foi le whaakaoko, foi le ina ia whaafengofia ona o whaasoina le tusi langa kele o veses. Le lala o whaitau atua, mua. Ia veses ia e fitu. Ma le mea lenga kupu I kongo veses ia fitu. Le lau tau mwhai whamatala atu whapea. Ia vi ia le tua nei ia fiafi. O le Esekielu e tolu. O le foipu mua whangata le foipu e lufu fitu. Ai fitu foi upu ia le lau amata whaasoa tua I le fiafi ni. Whamai lola ia. Ua, whetalai mai o ia tea u lea tali ia o le tangata. Ina ai ia le mea e te maua. Ai ia le na tusi ta ai I le e alwai. Ma whai atu I le aingo o Israelu. Ona o whaamanga lea o lo ngutu. Ona ia whawhanga lea ia te au I le na tusi ta ai. Ua ia whetalai mai fo ia te au lea tali ia o le tangata. Ina tali ia o lo manawa. Ia ma ona ai lo walo. I le na tusi ta ai. Ua o avatua ia te oe. Ona o ai lea. Ua suma lia I lo ngutu e pei o le meli. Ua whetalai mai foi o ia te au lea tali ia o le tangata. Alu ia oe, ina alu I le aingo o Israelu, ma e tau tala atu I au upu ia te I latou. Awa, e le au ina atu oe I se nuunga ngana ese, ma upu whaingata a o le ainga lava o Israelu. E le o nuu e tele mangangana ese ma upu whaingata e te le malangona ai a latou upu. Ana o awina oe ia te I latou, po ua latou whaalongo lava ia te oe. Nga o le aingo o Israelu, e le mawhawhai I latou o na whaalongo ia te oe. Awa latou te le mawhawhai o na whaalongo mai ia te au. Awa ua mua ulu maloto maa le ainga uma o Israelu. Lea lau e whaalongo iai. O le filifilia o Esekielu e whai ma au auna le atua. Leua totofi e le atua Esekielu. O Esekielu, o le I le tawhianga. Ai ki kilo le tawhianga le pa e whai tau le lei le fionga pa ia le atua. A whai o e maua mai le kusi le mahatou te whaasoa atuai. Fo I le ngofoa inga tupu. A ki kilo le tawhianga lea. O le kupa muli lea o Israelu. Le lua se fulu I tupu. Le kaukala I le kusi lea. O ai longa ingoa. O 𝚗𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. E te mau e luma I le mata upu mua. Ngai te iloa I le ngoa o le tupu lea pe yonga mako. O le matou te whaasoa atu. Foi lea I la ai tupu. Le matala no atu la ai tupu. Le ala le ngata mai le wa umma ia Iosia. Le o mai whanga o Iosia. Le kupu lea. O le taimi lea. O le kupu muli ale le nga saunu nepukane. Se makua nepukane se sa whaakolu Jerusalem. O le saunga muli la o nepukane. Se le nga wako le kupu lea. Le I ko kongo le kusi le Esekielu. Le I tupu lea. O Ioakina. O le kupu muli alonga winga. O le amainga nenga mai e le kaukala ia le kusi le Esekielu. Ua le aisea Jerusalema. Le anga o le kupu muli a lea. Le ai lose mea ka o 𝚟𝚒𝚢𝚎. Ua whakawhea uma. A makua o lewa ngā lulunga la ko Northern Kingdom. A lewa whalongo I. O lewa whai mai le atua. Ua whiriwhiria le atua ia. Ia le kangaka ngengo I Esekielu. Ai wa aila I tā pena e le atua se tangata e alu. E whiriwhiri le atua. E le songa whiriwhiria e. Ia le atua se kangaka e alu. Ave se mission. O le si mea leke wawa ai I le tala. I foi upu ia. O le kapenga inga e le atua. O langa misiongale po o langa auaunga po le perfeta. Po le ale ko inga kapenga e le atua. E alu I fe aua le atua. Le ke le e kapenga mua. A whaifo e le te whaalongolongo mai le fiafiningi. O e lea na awina o e le atua I se mea. Ia e manatua le fiafini. Mea ia.
o oe na totofi o le atua o oe nga vaku e le atua le mea ka o le vision ai a fai o lewa e ma tua ilunga e alu fai le nga ruenga le atua e le ai se whaalinga e le se vision ia ngai ke iloa e le mea ngai kupu o le nofo le tangata malu a ia ilunga loko kua ia ilunga halu ai whamai le atua o ke halu i whea whamai le atua o ke halu i whaakule whamai le atua o ke halu i whea ma whea ia ki kilo le tala ele ai ele whapenga le whainga o mea le atua e makua i wheka lai le lei mai a le atua i le kangaka uso Esekielu whapea lea la vai lai ei lea la wa mai ma le vision a mai ma le mea e a ngai ei e ma tangata e alu ei ma le nguu lea ngai whalongo ei whamai a le atua o ke le au winga haku o ingi se nguu fo lele ke le malama lako nganganga e ke au winga haku o i tangata o Israel o Esekielu o Israel a le o fili e le atua e alu la e ave le mission o le mea manga iei, o le mission, lea lawa a mai malea, ma le vision. A kako vava ai i mea whapea. O le mission, e le ese vision, e fail. Mission without vision, it's fail. E alu, i se wha a mission, ngale po se mission, e le ese vision, e fail. E le ese vision, e le ese plan. A mission without a vision or a plan, it's a failed mission. A lewa va i le fiafingi. O le mission lewa ka penga i le tua i Esekielu. Lewa mai ma le vision. E le ngaka o le vision. A lewa ka penga ma malea. Male tangata. O le alu e ave le mission. Ka penga le tua. E le la ka ko wo ye. O le a o nga o ngale mo oe ma o mai tatou uma. Leanga o tātou o au auna a le atua. O whele me lewa, o whailoa kua le atua e ke alu ia. Remember, ia kaunga i se vision mai le kua ia oi. Aua ke alu ma e kau fua le atua. E le i wala a winga o e le atua e ke alu. E le i au mai e le atua se vision ia oi. A lewa e kui whailunga e alu. A whai e, o e alu waku e fail. A whai elu atu ele kupu ele ola, o longo winga. Ia o longo hea loko ngā renga elu. Ele i wala a winga o ele atua. Ele i au mai ele atua se vision ia oi. Le mele ke alako e whai se mea. E fail, ele manguia. Aisea, leanga ele i wala a winga o ele i wala a winga au. Ele i awako se vision, ele i mai se vision ia au. Lea la kaku whakaango whai koe whai se mea. E fail. Aisea, langa lewa whai le poto tangata. Ai vai na makua i wala au le leia. Le matua i wala au le leia le atua i. O le calling le atua. Ia Esekielu. O le calling le awa mai lola ma le vision. Maangia. O le mission and a vision from God. Memo mua la le awa. Le la kako ki kilo le fai upo e walu. O i lenga ka penga i le atua lea. Le ka ngaka le alu ma le mission. Fai po le valu. Fa mai fai po le e valu. Le la o fai tau atua fai po le valu. Fa mai. Fa uta ua o fai o mata ia malosi. Ina ia fesa ngai ma o lato mata. Malo mua ulu ia malo. Ina ia fesa ngai ma o lato mua ulu. Ua o fai alo mua ulu ia pei o le Samira. Ua sini le malo i papa. Awa e te fefe ia te i latou. Awa foi e te matau i o latou mata. E ui lava o le ainga fau vale i latou. Wai vai e. O le sau nginga mua la lea. O lea. O le sau prepare foi lele o le tangata e alu ma le mission. O lewa mai le vision. Lewa fai loa mai le me e alu i ai. Tau mai e ke halua i kanga kongongu. E ke halua i kanga e wha e pelu o koe malama. E le au winga o e
e foi le skalfa kai fa pe or Samoa ele a winga ku o ngi konga po ngi fiki e fa inkango mala mala fa konga e fa inkango mala mala fa fiki e fa ngakango mala mala fa ko e lau fa tahiti o me fa penga isinga ngana ale lau ave sa o u fea ave sa o u tangata Samoa ona se akale e pe fo nei o na nga fai oile le ave ia le vision le ngai ala le mani ala o le ave sa o ai o tatu tangata o le ke mai mo mai le fefingi mai fa fonga mai le fefini le ala ne o e fa longo e avatu sa o ale fe au ia o le ke fa longo mai le fefingi ia ma o foi makako uma le fefingi le tino ke riso mai le au fa ko le au pele ia mai e kale sia ke riso Yesu mai le au fa tutua mai sa po vi ele tua nei fef le ala o ka penga la le o tangata fa mai o te fai o mata ia malosi fai o maka ia malosi vai maka o tangata nala winga le me fai ia maka ala mata ia poko maka ia pa ia mata ya le sika so le apupula le Facebook le po ko e ao le o pupula le Facebook pupula di telefongi le po ako au le fa me o te fai o mata ia malosi au maka TikTok malosi fai kau mele o te fai o mata ia malosi ale ngai fa no i la makang fa mai ina ia le mea e te maua ai ia le natu sita ai ile e aluai ma fai atu ile a inga o Israelu. O le mea le fai mua. Ai mua kusi. Ai mua le upo le atua e aluai. Ma koa ai le upo le inga ia. Inga ia kumu elu Magava. Le mea ngai le manga o ile atua. Ia o kako. Ia ngari kiki. Kilo le Facebook. Kilo le telefongi le po ako. Lai ai fanga le kamanga Magava. Ele o fina ngano nga le tu ale fa mai. Ai le kusi ka ai. Le lo winga le mea ka ko mele ka ai. O ai ta tau le la o avele le mission. Ia ka ko anga lai ai le upo le tua. I kaini uma. Ai sia lango mele ka ke o e uia o tangata Samoa. Ai au ka ngaka Samoa piko sili nga against mai i lau fola ina atu o le upu ale atua. E le leila lo walu, ua e maonga, ua e malama i le upu ale atua. E le anga lo walu, i tangata Samoa, ai ke le malama i le upu ale atua. Mera le ua ale inga kupu le kele o finga o tangata. I ngei onga po, onga o le malama i le upu ale atua, e le ia o ina i le upu ale atua, e le o ai le tupu, i le upu ale atua, anga o le o mai sinka mai, kaimi kau mai le upu ale atua, e le o ai, le o mai kau mai, a le mo le o ma onga le upu ale atua, a o le mea mua le nga fai, ai le kusika ai ia ma onga lu Magava, ale fa mai ia tala fa mai ua fa manga le o lo ngutu ona ia fa fanga le ia tia u le na tusita ai ua ia fetala me fo ia tia u le tali ia o le tangata i na tali ia o lo manava ia ma ona ai lo walo i le na tusita ai ua o avatua ia te o le ua mai ya o ma o mai ka ko uma au ke siano la me ka ko fa ka ke ai ar kusi le se kulo nge fiafi o le upo le tusi le tua o le fa le nganga e fa le nganga lo le kali e o la sua kamale vi ia le tua ia i le nei e fiafi vai o sa nginga o ka penga ar kanga ka le la alu male mission ai ale se vision o longo winga e fail le mission ale se plan e fail for the mission ale ka o le mele to prepare ourselves to go for a mission. Remember the vision ia e ka fia le vision lenga mai le ko ele se kanga ka alu se mission ele se vision ele se plan
mai maru kai me alu wai a ole ma ngai e ole me le wa mai Esekielu wan me mo kulunga ai kuska ai inga ia ma onga lo la walo polo le fa me perfecta i le tali i o tangata aluia o ina alu ile aingo Israel ma e tau tala atu ia upu ia te oe ole ale upu le sa ai Esekielu ole we fa no we nei fiafi mo tato uma awale awina atu oi se nu ngana ese ele awinga o ngi konga po ngi fiki pongko e laupo ma upu fainga ta pe awinga o ngi palangi a ole ainga o Israel o se kala fa o oe o sa mo tulo o o sa mo le ala o moli mau tu ya te oe le upu le tua i le fiafingi e kaunga ai mo muor ka le alu male le alu avele le mission por kanga kanga firi ele tu oi o le au ona ki fa longo mai fa fonga mai ile fiefini a fai o se fai fi au tulo o le a fai o se au ngale tu o le kau kala mai I mene kau kala mai le upo le tu ia ke au o mai ka ko uma ia ile fiefini ia le tu mai sa pa ke vi ele tu nei fefi ya famelo ele onu e tele mangana ese ma upu fainga ta e tele malangona ai ala to upu e kele malama mai la ku ngel palangi o kama sangi kalu kala inga fa pe nge ku ia ku sa palangi ia fa tai le tu nga pangu ala nga fa a ko e le nga pa I ai se ala nga la sai loko sai loko inga ia ulu le upo le tu fa lango le nga pa ia sa nga pa ia e fai le ve ape o ngangu lo e ka kala I palang e sau le nga pa ia fai le ve ape o le ngaunga o ame o au kala mau ngangu pepelo ia o ngangu le malama ia e fai le tangata ai a fio ifo le nga pa ia fa ako lau foi upu nga fai vi ia le tu nei fi kai pela mera awa ana o awina o ia te ile to po ua to fa longo lava ia te oi vai a fa pe ole awinga o I fea ni fiki makonga mako e lau le fa mai a awinga o I kangaka ngana ese e kari kongu waka ngaka ia oi kangaka ngana ese konga fiki mauli le fa mai a awinga ila o Esekielu e kari kongu ngaka ia oi ole a winga sa o skala fa kai fa pe o Esekielu o sa mo le ala winga sa o kanga korkongu le nga e malama kanga korkongu I launga ngana malau kaukala e ke malama foi I kaukala a tanga sa mo le la kali me ki o le mission ngale o le kama kala o tanga le o fidi ele ku e ke alu lo e avele mission na ile vision mai le tua vi ele tu nei fiafi falongo vai lai awala to tele ma fafai ona fa longo mai ia te oi le fasingo ia Israel awa ua mua ulu maloto ma ale ainga uma Israel vai malo mua ulu ma loto oi ora ngo le tua le ala wa awinga ku ele perfect ole Israel le malama le nga la ko nga malama le ngu le ngana le ava ko le message le ala we fa lo la le ala sa ungi lo o ke faia lo mua ulu ia malo ka penga nga uma ia le uma ai le upu uma ka penga le upu wow ale la wo mai la lo ifa mai awa ua mua ulu maloto malo mua ulu ko ma lo konu ale la fa melo foi pule fa uta o faia o mata ia malosi ina ia fsanga I malo la to mata malo mo ulu ia malo ia fsanga I malo la to mo ulu wo vale mere kisi fa mauri le sau ku aku fa peu maka malo mo ulu pi fa penga ole wo vale mere ia malo le mo ulu ia malo pei o le Samaria
o longo winga e ka mai e le se me piko sininga malo ngai lo le mele ka o le samira le mention mai I kongo lupo le tu ia mamaka lua me o mo ulu maka ia malosi ia malo ia vi ia le tua wa mel mo ulu ka o malo pe o malo foi lele I mele nga malo vale ngai ke malo foi lele ai le vala lai ke malo nga o mea sakang vala o sakang ge re fa malo lo mo ulu yo ma fa malo lo si yo maka vai yo maka e ke kilo mai fu ai popula e lau TikTok malau Facebook e ao lele o fai e ao lele o popula o maka ia ele o lo vala wina na ele o mena ele fina ngalo ile tua ia malosi maka ea e fa afesa ngai mamaka o tangata o le nu o tangata hanga sala o kanga ka fainga ka ia malosi lau maka onge e mo o mata tangata le tangata le wa winga ele tua ile mission le la wa winga ye malon mo au pe samira fa mai lola ia awa e te fefe ya te awa foi e te mata o la tau mata e ui lava o le ainga fo vale I la tau Wai feta lai mai fo ia te o le tali I o le tangata o upu uma o te fai atu wai atu ia talia I lo loto ma fa longo wai o talinga upu uma me uma ia kalia e tangata le la alwe ave le mission po le messenger po o ele ke mai mo mai ka ko le ale me ka ko fai ka kalia le upu le upu le fama ile tua upu le fama ile tua ia Esekielu kalia ia ka ko wola ile mission awa wa kumu ka ko le upu le tua fa ko muinga I ka ko le upu le tua awangi finga u machangata awangi fa ali mai se finga u mai stangata awa kumu ele upu le onga e mau kalilia e te tali atu I tangata vi ele tua aluia ina e alo tuia le tafeanga o tangata o lo nu ma e tautala atu ia te ila tau ma e fai atu ia te ila tau ua o lo fa pe ona fai mai o le ali o Yehova po la tau te fa longo mai pele ai ia lela o le wa winga I fea le wa winga I le tafeanga I fea le kokongo o papelongia manga kua o Nebukadnesa le nga sau avaku ele o mai me time Persia avaku se isala elu nga avaku e Nebukadnesa e papelongia I end up I kongo me time Persia inga ua faako I lalo e me time Persia ia Nebukadnesa malonga kali nga laku avaku le ngu o le tua ia le kupulea so fai ka hua ko foi le kiki e luma I le matau pu mua falongo foi le fai mai o le tolunga fulu o tausanga o lona fao masina o le aso lima o le masina na o iai ma le tafeanga e lata ane I le vai tafe o ke para uava noa mai le langi ona o iloa leo faalinga mai le atua o le lima o aso o le masina o lona lima o tausanga lea o le tafeanga a le tupu o Ioakina le kupu muri lea He is the last king nga sau iai nga sau Nebukadnesa o Nebukadnesa sau fakolu o le sau fakolu la o Nebukadnesa I Yerusalema le nga lua koe mere kupu lea ngo ia Ioakina ai fasioki uma tangata isi kangaka sai ona mangai ole vaanga le ole kupu le nga koe fa ai inga e Nebukadnesa ya so fai kaua ku pela I luma I chapter mo le vaanga le fa mai ole lima o aso le masinga kusa ole aso lima o le masinga o longa lima o tausanga lea o le tafeanga ale tupu o Ioakima o lima kausanga kalung kafea ai loa Esekielu le vision lea I kafa o le vai kafe lea oi o ke para ai feeling ole ngu ole ile no le ile mata upu e tolu ia lele ka kele io ia vi ia le tua le wo sau ko I
se ia vakula ele kupu le ngo ia Joakina le kupu muli alea le ai lose mea ka o saita le kai mi kongoanga le ngai mai ma Esekielu I ka feanga le fi ia le tua masa paki fi ile tua ile ne fiafi ia le fa si fa ka ku ngai fe pu ia ka ko ka ko chapter o lona lima o aso o le masina o lona lima o tausanga lea o le tafeanga le tupu o Joakina. Lima kausanga kalunga I o papengia. Lima I o kausanga kalunga ka fea ko Joakina e Nebuchadnezzar. Fa mai na o mai ai lava la fionga Jehova ia Esekielu le atali I o posai leo si taulanga I le nu o kalataia e la tane I le vai tafe o ke para o fen me le ka feanga le I me ka o kalataia po papelongia nanga o Nebuchadnezzar lenga sau avaku sa ka uma le area nga o Chaldeans inga nga po kafa la o le vai kafe le I fulu aso I mako kumalor vai kafe le kulo ya le ai o ke para nai lunga fo ia te ia le au Jehova I le mea na ova I fauta fo o le afa o lo sau I le tu I matu o le au tele ma le afi o lo mu lava e ia o le pupula fo ilea me ia lenga fa ilo ia Esekielu ile le chapter mo o le ala wa vala au ile chapter longa ko e sauso lo ala e alu le mission le mele fina ngalo e le tua ku lunga ai le kusinga ai le kuska ainga ia ma ngalo e lo walo ia kumu e lo manga ia me mo ale fa menga ai le fa ko sumali e pese meli long kulea le upu le tu ko ai le upu le tu ma fai kau le upu le tu o le kele fa ku kango ku ro sa mo men ngi o kere fa ya ku kango ai la upe por ku spa ia le anga lao ai ka o se ku ro o le ala winga mere lo kango ai lo kango fai kau kango study fai kau le upu le tu study le upu le ku inga ia e ma o ngai lo walo ma lo foi manga se ku ro sa mo le tu la le fia le ala sa ungi nga ma aluia ina el watu ile tafenga o tangata o lo nu ma tau tala tu ya te ila to ma e fai atu ya te ila to o fa pe ona fai mai o le ali o Jehova pe la to te fa long mai pe le ai le ala fa mai saungi e la wa vai la ile me nga ka penga e le tu e alu ngi ka haka ngo ya Esekielu uma ko kongi ele kur pasese uma nga fai le tu alonga fa ngo o le fai mer ticket saungi kelu or kafenga kelu oi nyame ka fa le vai nga ka oi I pera pe tana kelu inga o ke para oina o ka fa le vai nga ngai ele camp ngai inga ta fenga ke saula ke alu ai vai la ai o le la wow ese le lucky mo tanga te alu nga luenga le tu pe a fa longo pe a fa tua ma fa lango I longa vala winga ele asa kupe alu ai fua e ka penga ele tua me uma mo lo fa misionga le la alu awa ke popole so pasese awa ke popole so pocket money awa ke popole nga me pa ki kilo kala saungi ke alu ai ka feanga ka fa vai ka fenga saungi ke alu ave upu ia pe fa longo no pele ai saungi vai nei o ile le foi pule fululua solo I mai la lo ia le la wa fa fenga fa longo foi la o sambo fa mai o na si tia leo au I lunga e le nganga vai tole ele se va le ngalu wai pe yo ngo fai aku e halu ile vala wina oe le tua se me ke popole se mea e ko kongi le tua lo pasese ka penga le tua lo valele ka penga le tua le me ke alu wai kanga uma fai aku le tua alu yo ke alu ka fenga ke alu o ngu saungi le la alu vai la le mere woi o na si tia le o au I lunga e le nganga o le tua vai
Whapea mea ngā o ia Filipo. Filipo foi lele ti a kono foi lele ongo iki a kongo le kau kale kusio Galuega. Lenga sau le su e kusia le kupu foi lele o Ethiopia. Nga ko fai akua ngimo kamanga. Nga ave le nga whapea ngala kamade. Nga si kia le o ia e le nga. Peva ai le manga o le tua, le kapenganga le tua o ma uma ikako uma ilanga Galuega. Le se me kau ki pole ka penga le tua me uma ale o sikia. Ele se va le nga ave le nga o le tua. A mai sa popo vi ai le tua nei fia. O sea o onga le moka ko uma. Ia e loa wa vala wina oe e le tua. Wa e loa le wa fai loa mai e le tua le vision ia oe lua ia e loa wa o ina oe i le mission le la e alu ai. O le mission without a vision is a fail mission. A le wa alu le wa alu. Nga umanga nga ai ma onga i kusika ai pole upu le tua. Fai aku ye o ke fa malolo mo o ke fa malolosi o maka. Ai sea langa fe ngai la o maka o kangaka isala elua. Ia lela e alu la ia Esekielu e fai o le malolosi o maka. Ia a o le malolo mo au. E fa ngai la mo au o kama le fakani mai o kama e malo mo au e ulu malo pe ya pule o pole ko inga fa makala ai ia tangata o le mele ka o le ulu malo o le malo vale o le mimika vale o le fa lia ia makala o kama ia oka a pupula mai le poe o le o pupula i mea le che tu lo sa mo nge fia wa ai po le mea ngai wa i o maka vi ele tua va ai pe le mea ngai pupula ai o maka i le po ko e ke le moe ai a le o e fa longo i le tangata ua vala winga ele tua o le kangaka ua ka penga ele tua e alu ma le mission e alu la ele ngaka inga ma onga o le malo le moa ma le malo losi o nga maka o langa vision ya le ala mai sa pakipaki e vi ele tua mai ona o fa longo atu le i o tua i le leo le ta'alili tele ua fape mai ia le mamalu o Jehova mai lona nofoanga ua o fa longo foi le ta'alili o apa au mea ola ua fepa iai ma le ta'alili o mea ta vale e la taane iai ma le leo le ta'alili tele wa ai lala mele lala winga le mea ona o fa alongo le i o tua le wasi kia i lunga le nganga i le tangata o le tua ke lo me e ka mai o fere me le kupu ai me ia ale fa mai o fa alongo atu foi i o tua ale we lunga o si kia le o i lunga ele nganga ona o fa alongo atu le i o tua i le leo o kua le sa wai o le ta'alili tele ua fa pe mai ia le mamalu o Jehova mai lona hafio anga. O fea le mele sau ele ka lili ma le leo lea. O le ngofari i o le kua le lang. Ua vai le kaimi nganu ese ile au ngā lea tua. O le ale mele ua kupulang. Le ua paki le lang. Ua po le lang. Inga ua halu le perfeta. E faa longo le upo le tua. E alu ilanga mission. O e sa hongi mai ka penga ke alu le mission le tua. Ke lo e fa penga le me fa lang. E paki le lang. O e fa longo le fa mai fa longo i pengi apa au o mangu o fe pa ia i la lo nga ngamea. O la e paki. O la e o fe pa ia i o paki ia. Ia apa au o mangu le si ofea le ngofo ali i o le tua. Ale fa mai ia vi ia. Vi ia vale tau mai ia vi ia Jehova vi ia le tua fa mai ia vi ia le mamalu o Jehova mai lona fioanga o fele mele kupo le mele o fa longo ko ia le perfeka ia Esekielu o le langi le po ma le langi leo mai ile ia vi ia
Ia, le atua I le langi. O ngā le mea le ua alu, ua usikai tanga tau le atua. E alu I le mission. E alu I le mea leo fina ngalo le atua. E awinga ai o ia. I longa nguu. A o ka whea ai le nguu I paperungia. Po o kala taia. I le kaimi rea. Wai vai. E enjoy le langi. E fia le langi. Kele mamau alunga I le fi inga o le atua. I le mea leo e alu fai. Ua e usikai. E ke alu e fai le fina ngalo le atua. Newa ia ke o le vision. Lewa umanga e kahapenga ua maonga ia lou lau walo. I le upua le atua. Malolo mua hulu. Le leile ho maka po lau vision. E whea ngai malauri e whakari mai o ai. O tangata lava o Israel. O kangaka. Ai kaukala ku e malama. Kari mai ke malama iai. Vai le machango fie o le mele. A mai sa popo hevi e le tua ni tu la le fiafi. Praise the Lord vi ia le tua. Ia lea la. Whalongo foi I le taalili o apa au o mea ola. Ua whepa iai. Ma le taalili o mea taa vale e le ata ane iai. Ma le leo o le kaa lili keli. O la le mea lea. O la le mea. O le o fele fio I le fio I lona no fuari. Au mei o whaku ka vale. O pa o rongo fuari I o le ku. Amene. O le atua e fio e ilonga ngo fuari e vai. Le whalongo I mea le ka vidi. O pa o wili o le. O le ngo fua. Foi le ale atua sisi. O le langi me le wa. Ale fa mai. Mai sa popo e vi e le atua. Wow. Praise the Lord. Ia male leo le taali le tele. Fa mai la fa ua si tia ha ua le nganga. Ua ia ave ia te ua o walu male tinga male ita o lo uloko. Vai leo si kia lo walu. Ale fa mai. Fa mai e ki ngale loko. Kele lopo le an me e kupu le perfect. Ia Esekielu. Wa fa mai ua ika o ki nga. Ai vai foi le merenga oi. E kupu me I malangona ia o ia Esekielu. Ai fa mai a ua malosi mai le a ao o Jehova I lunga ia te au. Le ase o nga moka ko ia me au keika. Au keika langa le finga au le nganga o le tua ma oi. Le fa mai ua mamafa mai. Kau ke le finga u I le tua. E le finga u foi le nganga o le tua maskanka. Au fa yaku lo le tua al file mu. Ngau e ki ke fua. Ngau a umanga prepare le tua ia oi. I le mission le la e. Ia ko ika fo ngau e ki ke fua. Ngau e a kunungo. Ia le tua ne fia. Ia me a ko ika. Ia le fa mai. A ua malosi mai le a au o Jehova I lunga I ate a. E sili ese a Jehova le tua. Le fa me ua malosi a kua. Hey, be patient. A ua e ke ika. E fa pe foi me ngau o ia yona. E ika I le tua. Ai manga I foi ia me fa pe. E ika mauska ia ma fa longo kua o mi kua e. Foi le ao le tua ia. Ku ulo. Fa mai lola ia. Fa mai ona o atu lea I le tafeanga I tele a pipa I e no nofo e la taane I le vai tafe o ke para. O I la lenga lena. Mai sa popo vi e le tua. O la walandi e perfecta. Len fia. Len I le mele tawoi. O tele a pipa. Le walanda ile. Le walanda ile va ale. Gal perfecta. O I ka whakafa o le vai leo ai. O ke para. O I kongua. Le I le tawhenga. Le I le camp. Le I. Na vai. Ea mai a vai mai o. Au mai e le anganga. Mai a mai sa o ai. Whapenga foi oi mai kako. Pe a winga kako e le tu e le mea. Lai fina ngalo e ave I kako. E ave sa o a kako. A whaekua ia oe. E ke alu I Australia. Ai a whaiaku foi a ke oe ke alu Iraq. O Iraq a ke alu. Au ke popole fua. Au ke fefe. O fea le me. E ke leo ke usiano.
makangaka makala vou ia leo ke vai isi kai mi o ke leo fa masingo la ai ke vai le tele o tala vou la ko ke filifilia ia ngu fo ie le rough ngu fo ie pe langa o fa misionga ai ngu fo ie le la ko le me ai le fili ngu fo ie o ku kausu se me ai ko nga vau e o ku kulo e o ku ai pidi ai ngaka ai me fo ie o afako e ai monga ia ngunga e le fia o le tele o tala fo ai la ku fili ku ngu fo ia fo le o ia fo le fili munga o ku pe o la e o ka fao o le mea male au winga o e ma umai tatou le kala inga o le tala le e ave ka ko e le atua e le ngofoanga ngofoanga rough le ngofoanga whainga ka ai se alanga kele ka ngakale o le fia wha ola inga o i ngā kongua le fina ngalo le atua e au winga kula i e le kakange o Esekielu ka penga mua whaalongo le atua le ka penga nga mare sau ngiunga ia ngā e alola ia e ko kongi e le atua lo pasese e ke alu ai o ale o Thailand o ngunga ke le ai na ku ke le loa le atua Indonesia e makua i ole 3/4 o Indonesia Mosalemi le lopenga se kasi kesi male kasi o ia le afai o tangata fo le keusiano ia po le ako fo se pasenge kas i ko kongo Indonesia langa o le kunga e kele Mosalemi afa pela fe tu le tu ele mo fai ngale au winga ia le tu o ele ke mai tala vo po o e fo i se tangata matua afa ya ko lo le tu e ke alu uskai alu ka penga sa ungi le tu me uma kau kuanga e le me mu e kong fai o le ka penga le upu le tu ia malosi ai ia o maka malolo mo ia ko alu loko e ke alu fai fina ngalo le tu a mai sa o popo i ai le tu fa mai lola ia le atali i o tangata o ila le ala wa ka ngu i le mele ka o tele a pipa i kafa o le vai tafe ke para awana la tonu nofo i le mea na o nofo fo i a te i la to i aso e fiku ai ngofo i awa fe meme ai perfecta fa mai lola ua mawai aso e fitu o na o mai leo o le afionga a Jehova i a te au ua whape mai fiku aso ngofo i mele o kere a pipa ale foringa mai sa ngofo i nga lenda i ale perfecta sa popole sa fememe ai ale fa mai fiku aso ai fa mai fai unga o le aso muri o le aso fitu ai aso ai fekalai mai lo le tu falongo na i o i eva ai le fa ko a coffee e le tu po le fa ko a confirm i le vesle le ala o coffee e le tu le kanga e Esekielu e fai matangata va ai falo vole fa mai le atali o le tangata o faia o e matangata va ai ile a inga o Israel le fa ko a mention mai ale o le upule i ile fa ipule vesle sfurfiku le fa ko a coffee alo ia le tu ia Esekielu e fai matangata va ai o le winga o le si winga o le upule o tangata va ai o le perfecta o le tangata va ai o le perfecta po le tangata o le tua po le man of God o le tangata va ai o le perfecta le ala fa ko a confirm mai mai le tua fa mai le tua o kofia o e fai matangata va ai e fai ma perfecta mo le ngu o Israel you are a man of God fa mai lola o le mele ia e fa longo mai ai le upu alo ngutu ma e apopo ia tu ia te la to mai ia te o le mele manga o le tu o le mission le alu e apo i le ngu e alu e apo i ia tangata Israel le anga kele le mele kupu i kongu i ale mali o le mission le pe au va ai foi le ia pe ai fucking o ele perfecta fi ele perfecta le la ka ko o ye ale usikai le perfecta ma fai ma mala malama ile mele fina ngalo ile tu fai ngai
cost his life. I le mission lea. Kasi lea. Mea tā ua mo tātou. Ka kou o. Foi lea i le mission. Kau kua ngama oe maa uma i ka kou uma. Ka kou kau sao. Au le fefe kau lea. Le upu le ngofa mai le tua au le fefe. Ele se upu o ele se upu hau. O le upu le tua. O le ale mele fina ngalo le tua. E kau sao le upu. Au le pepelo kau sao le kupu. O le upu. Au le va ia kulo tangata ke masangi. Kanga ko lo ainga se kulo. Lo anti lo anko. Fa api o lo le upu le tua. Le o le upu le tua le upu ku sao. E ki ngā le upu le tua i kanga kaisia. Lango le upu sao. O le upu moni. O le upu foi le tua. Ele mfain fa pi o ses. E ke fa pi o lo le upu le tua. Ko e foi mai lo le upu le tua ia oe. O le akanga le i. Vi ia le tua i le nei o fiafi. Ia fa mai lola i. Fa mai. Mai ai le upu a lo ngutu ma e apo i atu ia te i le atu. Mai i ate. Fa mai. O fai atu i le ua mio leanga. E oti lava oe. O aile, o le akua. O aia inga la i o le mission. Le mai i foi pule fulu walu. Atonu e le fai umai lalu i foi pule lufukas. Ia ongor ka kokai. Le la cham fai atu i o le i foi pule lufukas. Ia fetau le lei a mole. Male tato time. Mai sa popo, mai sa pat. O condition la i o le mission. Fa longo foi la oe. Fai mai. O fai atu i le ua mio leanga. E oti lava oi. Ai le apo i atu i ate ia. E le apo i atu i ate ia. O se karo whaka kai leu wha mai le atua ia hau. O au tangata mio leanga o la woki. Ai a le apo i mai la Esekielu. Po le au ngā le atua. Po le whaife au le atua ia ke au. A le apo ia hau. Ke le whare kongo le au ia. Whare ngo whele au. Le akau whakope. O aia inga i o le mission. Whamai. Whamai. O whai atu i le ua mio leanga. E oti lava o le akua lea. Le apo i atu i ate ia. O ai apo i o Esekielu. Le apo i le kangaka leo whamai le akua o le a oki oe. Whalongo la iei. Ma le whai atu i ai. E apo i atu. Le whai atu i ai. E apo i atu i le ua mio leanga. Ia liliu ese i lona ala leanga. Ina ia ola ai o ia. Vai. O le ala me whai. Apo ai. Apo i kangaka leo whamai le akua o le a oki oe. Le apo ia la. E kakaonga e apo ia tangata le inga ia ola. So le apo ia la longa winga. Wa le whai le mission. Wa le whai le mele fina ngalo i le atua. Inga ia ola tangata le leo whamai le akua o le a oki oe. Mio leanga kele oe. Wa vai leo koe ku o le atua le siava ngoi. Whalonga wana o kou iei. Wow. E lona ala leanga. Ina ia ola i o ia. E oti le nata ngata mio leanga i lana mio le tonu. O lona toto o te taui atu lea i ake oe Esekielu. I ake oe le ke mai moa mai. I ake au leo ke kaukala. Ku pe a kako le apo ia tangata mio leanga. Wo le kaimi kako apo a ia tuai. I tangata mio leanga o kako a inga uso makua whawhinge. Extended family. E kau i ele mele fina ngalo i le atua. E oki o i lau anga sala ngai whai. E leo le kaimi ere ngi ki sala mo oi. Ma e liu mai i le atua. Inga ia ola oi. Au le mele le kupu i. O longa winga. O kako. O le arkako me whai. Apo ai. O le arkako me whai. Kau le upo le atua. Kau le upu mongi. Kau le mele fina ngalo le akua kaku kiriva. Inga ia ola o kako ai. Inga ia ola lo uso. Inga ia ola lo anti. Inga ia ola lo anko. Inga ia ola o kasan. Aisea. Salamo. Ai kako le whai ma kako whakamala. Ile mele wa mai le tua ya oe ma. Ka lo whai ake oe. Ile ngaka le oki lo uso. Hoki lo anko, hoki lo anti, i langa ngasala, ai koe lunga o lo ulu mo kako ulu le koko o kako ainga. Ai sea, mo kako le whaian mea le whina ngalo i le tua. No le apo ai.
Ele fa mai ke alo fa masingo sesi ke le fa mai ke alo kusi lo lima sesi ma apo ia mi leanga unga le unga fa ola inga le ai a fai ka ke le fai le fai vale o le apo i kalo fai yo tato ainga mo kako uso mo kako ku fa finge kako aunties kako uncles kako cousins ma kako extended family ona me la kupu yo kako ainga pe ale apo ie o ele ke mai mau le ka kala Ole me ole hoki mafango kako ainga onga ole mi ole ai ka lo fai koko nga ka ia fia se la koko lo o tangata ia lo ainga le la hoki onga la ko mi ole ola I lungo lo ulu mo lo ulu pe kako le apo ia le ho e falongo ia le mangingo ole upu ole tua ele fia fingi mo ele ke mai mo ele ke falongo lo so mai le aso le o fa longo o le kako fe au le o le popo ai o le ka o ku me le fina ngalo ile tu inga ia ola o tato inga e vai vi ele tu ia ni nei ia fia ma tango fie na wale upo le tu kako vai le si condition nei o le message fai mai ale apo ia tu ia te ma ele fai atu ia te ya o le si vaenga lua o lona toto o te tau ia tu lea ia te oe be careful pa mai ai fai e te apo ia tu I le ua mio leanga ai le liu ese o ia I lana mio leanga malona ala leanga e oti o ia I lana mio le tonu o oe ua lave ina oe ia te oe wa ai le o le tu ai apo ai kula yo kako ainga ai le liu ese ai e oki ale tangata ngai langa nga sala oe e lave inga oe ai sia langa le o e fai le upo le apo ne o e fai me le fina ngalo le tu ke leo le onga mo oe ma mai tato o le apo ia fai le apo awa le apo ai oti janga tolo wainga o longa winga e okir kanga o longa koko e lunga o ma ai sia o le fai le ngaru wenga le ta o le apo ia le ko so mai la loi fai ke apo ia ma e fau kua e janga tele langa mi o le anga ele liu ese e oki ala ia I langa mi o le anga oe wala ve inga oe le tu pe o ngo foi ile missionaire se e koe foi mai o pe le faia lo ti ute ma lo faiva ile mission ma le message le ke anu ma oi ia vi era tu mai sa pakpaki fa mai ai fai e te le apo ati ile ua miolanga ali liu ese o ia ilana mioleanga malona ala leanga e oti o ia ilana miole tonu oe ua lave ina oe ia te oe ua ngofala oe aisea langa le ua e fai al mea ka o le apo ali liu ese fo ile ua miotonu ni lana miotonu ai fai le miole tonu ona outu uina le I ona luma se mea e tausua ia e oti o ia ilana nga sala ona ua e le apo I atu I ate ia vai e ora kanga ka mio le kong le wali liwa ko ya mio le kong ai le apo ia la wa falu fale e le mangingo le me mai e oti o ia ilana nga sala ona ua e le apo I atu I ate ia ka ko ngama o tangata le sa mio tonu le ko ya mio le tonu apo ia kupe inga ia ola foi pule sulu maleiva ele mana tua na miotonu sana faia o lona toto o te tau I atu lea I ate oe ver kanga sa mio kongo au koe mio valea o le alan me mawai le oki fama ia le koe manga kuangia wa mio kongu mangia wa mio lele nga fai le kaimi o e mio kongu lewa e koe mio valea lewa e to mio se lewa to e ke oki la ila wa mio le ai le koe manga kua ia wa mio kongu ma mio lele ma mio lele le sa fai ai se ale fama ia onga ua e le apo vi ia le tua ia nei fiafia
sana fai a lona toto vai e lunga foi la lo ulu malo ulu ia le koko le tangata mio tonu or even your friend pe a mio kongo mio vale lan me ka ke fai a popo kala ngoa ia oki la nga mio le tonu le wo fai le fa mai e lunga la lo ulu malo ulu le koko o la wo le mai sa pa ki le tu ne fi le la uma fai pula le sukas oi fai te vale pule o le apopo ese le kaua oi fai te apopo i atu i le ua miotonu ina ia le anga sala le ua miotonu e le anga sala foi o ia e ola lava o ia ina ua apopo ina o ia o oi foi ua lave ai oi i ate oi oi fai te apopo e atu i le ua miotonu o kako mele fai olea kako apopo i o tatou so le miotonu inga ia tu mau pe le me o le miotonu ia oi ma mai tatou umali ia i le nei tu la le fiafi mangingo le upo le tua le fai mai o le fai upo le oi fai te apopo i atu i le ua miotonu your friend, your pastor ina ia le anga sala le ua miotonu o lau apopo inga le ki fai tangata miotonu po lau friend, even your pastor or whatever ia miotonu pe tu mau pe i lau a miotonu au ke fo ia au ke a mio kongu e ko a mio le anga po tangata le piko i lungo ia langa ke le aka ka fapenga e a miotonu ai ale kai me fa se ia mio le anga lo pe a mio le tonu o le mea kaua o le mission ma le fe au le sa o Esekielu ia apo ia oi mau mai tatou mo i ka ko le au fai ngaru o le kako kiuke ma le kako faiva lea o le message le anga fai po le fe au le nga alu ma Esekielu fe au nga kako o le apo ai e leo se message e kau ki fi ngau ai po ai sa o ai konu le mele ko ai ngai un po ia tatou te talo mo ka ko so inga ia fa pula o la to mata le upo le tu ia ai ma o nga le upo le tu o nga o ai lo le failinga luenga ale tu fa mai no la ia fa unga fa mai ko fe ka ku fa ipule yan tatou fai we lo la ia ngai oi fai te apo e atu le wa miotonu ina ia le anga sala le ua miotonu au ngai ko anga sala le ke le o kura niu ina ia le anga sala le ua miotonu e le anga sala foi o ia e ola lava o ia ina ua apo ina o ia e oe foi pai na vai akul ka mio kongu apo fa malos keep on doing it ngai mangaya kura niu ia le tua ia ke oi malo le mosai malo fa malo si tu mau i le tai tonu ia mare fa tu tuanga le o ka ko ngalu lue ko kongo re ngalu nga le tu e fai le fina ngalo o le tu fa mai lo le fa unga foi ua lave ai oi i ate oi neva ai le manga ele fai ala le mele o le apopo i le vala a winga ma le message le o sentai oi o longo winga ele lave inga oi ia peke ola fo ia lo koko kanga kai le o i fa sala e lungo o le ulu o oi ma u le tangata le fa soa ku le fiafini ia ka ko fa soa le sa mo le fiafi a tonu ele o a to se fa matalanga ma fa soa le fiafi a le tatalo ia lo fangia e le tua fa a to atu e le tua se upu se tala o le atoa ma le o e se lo le tangata anga le mai le anga pa ia ma fa a to na upu ia i o to fina ngalo mo to loto nei fiafi a temi nei o le ata to fai u se te talo yo vai le tua o lo mato to ma fa tai mo la upu o la upu le o fa manato ai mai e mato malava o au na i le fiafi nei ya mato malama ia mato i lo fina ngalo
ina ia mātou tā pena male totoa. Ina ia mātou I loa le whaalinga mai lau fio. Lo fina ngalo male ngaluenga lea o awina atu ai I mātou. Ina ia lave ina si o mātou atunu pele o Samoa. Le li ia lo mātou atua I le fiafi nei, le atoa le whaasoa le tangata. Au o te talo nganga pa ia lafo I atu I lau fia. O te whaatoa le whi au mali sāvali ia ai o fina ngalo ma loto lo nu mautangata. Ai maise o au na malau kalesia. O I le atou a tā pena masauni. Anga I atu whaia o lo fina ngalo lo mātou atua. Ia man malo ina se nganga mo lo malo. Ai o le sili ia wha malo sia I le tino o ke wiso ina ia tasi le tino o ke wiso. Tamase upu se tala o tau tala I wa le longo maalia I lau sila whanga ma lau whaafofonga I le awhiawhi nei tama. Ia wha ngalo mai au o lau au. Ia mtuavi ia o lau fio I le nei awhiawhi tama alu watu male mana lau upu I le nei awhiawhi. Ia o ia ai o fina ngalo maloto. O lo nu mauta ngata ia I le awhiawhi nei ia wha malo si ai I mātou uma I lo mātou wala awina. Ia o mātou malama lama I lo mātou wala awina o wala awina ia lau fio I mātou ina ia mātou ta watu lau upu I o tangata. Ai masio si o mātou atu pele o Samoa. Tama o lau te talo lea o te talo ai ma wala watu e ala atu lea le sua whapaia le sua whamamalu le sua whaisili ese e maua lunga e lau tele e lo loto. Le suafa lea o lo tumu I le alofa, ma le alofa muti vale. Le suafa lea o lo matoli I o Yesu Keriso, o te talo mavala. Au atu ai nei. E ala lea, I lo matoli faolo I Yesu Keriso. Amene, ma amen. Ia, I ele tua nei fiafi. Ia mai ati au nei le tinu malo fomu fulu. Ia o te whatofa atu Samoa. Ia le nei tū lao le fiafi. Tō whasoifo Samoa. Lava
Put your hands together. Oh, we worship you, Jesus. You're